je ura 4 minute čez 7, Natalija Borindajan, želimo dobro jutro na 1. april. Dobro jutro. Dobro jutro. Mirno samo, mirno. Wolfgang. Mirno, sem rekel ti kaj dalje, ja? Mirno samo. Wolfgang pa Tonček. Mirno gremo tako, da nič ni, ker smo, ne? Samo mirno. Daj, mumija, gremo tam noti. Noter, mumija, gremo. Lovičakova. Kako je vas tu za Mamo, imate tudi. Kdo je šef tu? Kak se vzame? Ja, tu kdo je šef? Zdaj Zdaj šef more biti. Ne bo Dejan, raje. On je šef. Pravzaprav je Bor glavni. Ne, v bistvu Dejan. Dejan je zjutraj šef. Dugi, ti si šef? Dugi, ja. Mišo, Kako lahko pomagam? ti si Mišo? Ne, Mišo ta Ja, kaj zdaj si Mišo ali nisi, kak zdaj? Ne. Kje je Mišo? Mišo pa je odsoten trenutno. Ja, kje je? Ja, ne vem, mislim, da potuje. Ja, no kam? Kje je, kaj je tako težko povedati, kje je, če vprašam, kje je Ne Mišo? vem, če bi povedal, mislim, pa kaj vas to zanima? Ja, me vika. Vika te Wolfgang, ja? Tako da veš, ne? Spoštovanja za ziher. Ja, kak me ime? Komu zdaj? Dejan, Tu nekje. Boris. Boris, ja. Torej nisi ti Mišo, kje je Mišo? Ni Kaj ste Mišo. prevzeli, zdaj ko ni Mišo ta? Ja, kaj kdo prevzel, no? Kaj zdaj? Pip. Kaj pip? Tonček. Kaj pip? Ja, če se rekel, bom pip. Ja, pa kaj, če sem rekel, če je kdo prevzel? A ja, pardon. Kaj sem rekel, pičko mater, no sem rekel. Pip. Kaj mi piskaš, tak pa tudi ne gremo dalje, kaj je Gremo. tišina? Sami hiti. Radio City. Stop, Wolfgang. pa stop, sem rekel, pa gled v dan vsaki butl lahko tu v studio prevzame, stop, pismo. Čuješ? Tonček. Butl, ne vem. Kaj butl? Pip. Pa kaj butl, pa kaj si ti zmešan, to je isto kot dober dan, pa kaj mi pipkaš? Veš vun. Najprej ena stara sem, stara. Ja, Ti spri sem biti vun. ja, kaj ti si rekel, da imam jaz vreme? Se res ti imaš vreme, inoti. Ja, vreme je, malo je še hladno. Čakaj, če ni vreme, kam se zaganjaš? Kam? Se res, da neš več dolgo, samo počakaj po urniku. Pardon. Wolfgang, jaz bi samo eno stvar Kaj je s tabo? prosil. Kaj je? Sem pridi tu, smo, kam hodiš? Ja, čakaj, da spijem kavo. A, da ste že lojčali, Kave ne ja. smeš videti, te poganja pol. Kaj me priganjaš? Svija, ti že sline tečejo. Čujte se, pip. Pogledaš. Jaz bi samo eno stvar povedal, Wolfgang, jaz bi te prosil, časi so Dobre, sam taki... čakaj malo, kaj bo nekdo starega? Kaj stari, kaj imaš ti mrtvo stražo? Kaj ti tu stojiš? Ti si za radare. Jo, Angleži so imeli radare. Stari, daj beži, tja se sedi. Borut, prevzame starega. Čujte, Pa ne nam je, preveč starega prevzami, stari tu se sedi. Borutu, Kak meni, samo preveč Kak vas se je za ta piše? studio, no. da bo vejo. Kak se piše? Ja, zdaj Kdo? načeloma Kdo ni Greiner, glavni? ne? Kak se pišeš ti? Ja, Grajner. Majner, prevzemi starega, Majner tu. Pa ne, tu bolj poleg mene stoji, samo malo vas je preveč za studio. To je Jaz ne bi gužva, je. stal. Jaz sem stal v Kočevju 2 dni. Če bi lahko bi se vsedel. Ja, daj no. Daj staremu plaču, Boris. pa kak si majmun Če zgojem? njemu stolo, kaj naredim zdaj? Wolfgang, jaz bi samo... Makedonec. Evo, naj tu sedi. Wolfgang, jaz bi samo eno stvar te prosil. Kaj bi Dan jaz danes prosil? so cajti taki, da je vse kaznivo, če bi malo pazil na besede. Kaj bom pazil? Budali rečeš budala, kaj zdaj to? Kaj pazil? Kaj boš ti, čak, ki smo mi oddajamo, ki smo mi radio, ki V smo. Mariboru. Ja, no. Kaj pa vrtiš nekaj? Ja, okej, pardon. Slovenske mi vrti. Okej. Pa kaj nas nisi povabo, čuješ, 13 let na naš plač dobivaš na meni, pa ne povabiš za rojsten dan. Se pa ste tu zdaj. Redekčina. Radio City. Radio City. 1. april, 13. rojstni dan reporterja Milana in cel kup gostov imamo danes v studiu zjutraj, ki jih je pripeljal nekoliko nepričakovano Škrat Ja, Wolfgang. nijamo gostov, mi delamo. v bistvu. No, delati Tako da ste to prišli, zdaj ja. si ti to rekel, bolj pa mi jaz rekel. Ko sem ti lepo rekel, povej, kaj boš rekel, da jaz rečem. Kaj se ne držiš? Pa kaj se ne držiš, čuješ ti? Pa kaj se ne držiš, ti človek te Ja. rekel? Tonček. A to ne Pa moreš če te reči. šla, jaz pa pravim, Tako to me bo tako šla razpizdi. okupacija ali pa zasedba, kot Pip, pa obisk. Pip. Tonček, pozabil si. Kaj? Pip, kaj si rekel? Kaj zijaš, ja? Malo z ne pogledal. Ja, kaj boš že gledal? Zdravo. Tako viš, da mata prek to, kaj boš ti gledal? Glih rajmo njegova, ko črte tu vleče butl. Da je pokvariš vse še to da mlada leta. Kaj imamo mi kaj za pit? Kaj je stara, kaj?
Zakaj si ti stara tu? Kaj sem jaz tebe rekel, zakaj si tu? Klančnikova Luiza. Da imam vreme. Je vreme zdaj? Ne, zato pa ste rekli, da imamo kaj za zdaj. pit. Ti tam sedi, pa boj tiho. Kaj jaz prenesem gospa, kaj vodo ali kaj takega? Nekaj bolj oštrega bi. Kaj sem jaz? Ne še, torej Franz Švarc, črni, zaslužni Čujte, vi ne nosilec veste. Plamenice. V kakih lepih časih živite? Aha, ja. Ker 1. aprila 42, ne vem, če sploh naj povem. Ne, tudi ne boš povedal. No, Tudi ne boš. Pusti Tudi ne ga. boš, zakaj bi ti? Kaj ga ne pustim? Ja, ne pove, ne. Pa pusti smo ga 40 let predolgo. Kaj me gnjavi s to zgodovino? Piš ga, da me jaz to poslušam. Pip, kaj? pip, ja. Pa kaj pip zadnji, prej reči pip. Se te vidiš? Ja, te pa me Zvezdno. opozori. Ja, pip reči. Pomežikni mi. Kam jaz zdaj tu mež, kaj ti jaz tako zgledam, da tebi mežiko? Ja, kak ne vem, pip. Pa presedimo se. Mala najprej, in biš ti noč, kaj bo tam. Najprej mala sem. Pridi mala sem ti. Kaj ti taki glas delaš, zdaj, kot da si neki frajer tu? Ja, kaj gremo naslednjo? Kaj? Gremo naslednjo pesem, ja, seveda. Bolfink, jaz sem pripravo enih par stvari. Kaj mrkva, kaj zdaj ti boš sedel, niješ drugega stola, kaj da bi si dal zraven? Če gospod Pa ne nam izstoja, gospod, se pa tebe, kaj še imate, kaki stol? Kje je Mišo? Ja, kje je Mišo? Ni Mišota. Odsotni, Ja, pa ki, kaj tako težko povedati, Da kje je dopusto. Mišo? Ja, ki? Ne vem. Veš ti dejan, kje je? Ja, ki, Ankaran, Rab, ki, poreč, ki je Tam nekje vmes. Krapina, ne vem, ki je Stubiških. Stubiški, Ni Stubiški. Stubiške toplice, šel, Kaj si zmišljuješ? šef radija, šel v Stubiške toplice. Pa je to, če mi Jaz mamo hodil. toplice. Jaz sem z mamo hodil. Tonček si hodil, ja. Stubičke toplice, šel Mišo. Čuta, kaj je to za Če bancija? se zmišljuje, če prvi. Kaj je to za bancija, sprašam? Ja. Kaj gremo mi v pizdo, ne? Pip, Ja, pa pomežikni. ja sej, pomožikno te bom enkrat tebe, ja. Nekje je Mišo, vas sprašam. Na dopustu. No, zunaj je sončno. Kam? 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 Če si rekel, imam vreme. Kam sem ti rekel, da vreme govoriš? Ki imaš mati tvojo? Mama, Kaj je? se pridi, no pa kam hodiš? Lape prasica, ki se menim tu z gospodom. Ja, pip. Pa ne nam, ti moje delo, jemlji. Par- Kaj pri stari Tonček. pipkaš? Kaj stari pipkaš? Kaj ne veš, kako dolgo bo? Kaj zadnjič pipkaš? Pusti jo. Pip, pip. Kaj okay. gremo? Torej, samo da Mišo je povem v še- Stubiških toplicah. To se je zmislil, se ne Ne, ve. ne povem, Res? samo kdo je še. Zakaj so v Stubiških? Kaj imaš kožo probleme? No pa ki je Mišo, pizdo, kaj je to tako težko vpraša? Prav, Tonček. Jaz se z glavni menim, če sem glavni, kaj, s kom sem, zdaj to menim z Najbolj Robijem. glavni tu je Robi, ja. Robi si, Mislim, Robi. Kaj si ti pije zjutraj dan, ali kaj? dobro Borisa, kaj si, ki je Mišo? Robi je en poštar naš bil. Lušen, tu pubec tudi. Fajn, Rad je noco. fino. Ja, Kaj svinja bo še poštar opravila? Ko je dvakrat bil, pa je mogel iti. Razcotala ga je, mama nehaj. samo torba je ostala na biciklu. Mama nehaj. Kaj mama nehaj? Klančnikova Luiza in njena hčerka. Dva sta dni že torej- nisem jedla. Resno, kaj to? Ja, ker ne kupi. Ker gre v Ja, trgovino, kupi, pa če nočeš. pa se goni. Danes zjutraj, ko praznujemo 13. rojstni Ja dan. bom sam Petra povedal, Milana. kaj mi je všeč. Kaj ti je Pa všeč? tudi jaz govorim. Dobro, pardon, Modrijani Wolfgang. so bili, ker pač druga nijamo. Pa ker ne tu jih vrtimo. Kaj smešno? Meni je to všeč. Prav, Tonček. Me veseli, torej, Tonček. Ampak glih zanima, kaj tebi všeč. Ful narod zanima, kaj tebi všeč. Celo življenje si pomočnik, zdaj pa ti govoril, kaj tebi všeč. Kje imaš sploh tega butla? Na bolniški je že 2 tedna. Hvala Bogu. Majster je na bolniški. Križu ga vsekalo. A, nič hujšega to. No, Ne? kaj zdaj? Ja, vreme in promet moramo, ne? 18 gremo. minut, če 7 je tako. Ajde, Sara. Najhitrejši servis za promet in vreme. Evo, Sonce je. Kam? Kam? Vreme. Kam, kuj sama najdi mala dana vodila, kaj s tabo? Kaj moram reči? Mogoče najprej aktualne temperature, da preveriš. No, Se ne bo Ja, kaj te vedela. zvem, kakšne so temperature, malo je hladno še. Liste, ki prinesi, prosim. Čakaj, pusti, ja, kaj če bi jaz vreme bral? pa kaj boš ti, kaj neki glas delaš ti, kaj boš ti bral, ne sili se mi ti tam zraven. Mala najprej beb, naj pove, kaj boš ti poslušala punco, mumija? Kak, čakaj malo. Ja ne vidim jaz to. Te pa imamo težavo. I pomaga bratno. Ja, težave so, da se rešijo. Ne, ti se sem se ti vsedeš.
Ja, 7 imamo. 7 je imel, ja. Pardon, v Mariboru imamo 7. Pa še imajo 7, kje to? A se to ne, Velenje. može, pa ti stara niti za vreme, brat, nisi. Veš, Pa kaj sonce vreme? je, Pa malo kaj še boš, piha. pa kaj si blesam, ali kaj si? Pip. Ki imaš mati? Sip, kaj pipkaš ti? Je pip, Kaj pipkaš? Ti si rekel, če je blesava. pip, ja, to ni. Daj ne prije stara, ona druga, brat, sem. Kaj boš naredil ti, kaj? Ja, no kaj ne Ja, kaj kdo tu naredim? plačo dobiva, jaz, ali ti ljudi po staro, ne stara, bere vreme. Ja, pridite, gospod Da mi bo Klančikova Luza. zdaj edino svetlo točko tu v studiu živčev naredili. Ja, res je. Pa boljše 2 uri, lahko daj. Klančikova Luza, stopite. Dajte. Mama, jaz- sem pridi, kar v Mariboru hčerki, je ja. 7, povej. Ja, kaj je? Ja, tu gledajte. Ja, kaj teče v Mariboru 7? Kaj pol? Temperature Pa pač. Velenju tudi, tak povej. Ja, kaj ne povem? Ja, koliko ima temperaturo? Pa kaj boš ti meni, prazica, pravilo, kaj jaz govorim? Ti bo v življenju meni, reži me na kojtraj. Lačni ste, Klančikova No, kaj, Luza. gremo, Bomo kaj zri... bomo ja, zdaj? promet, Promet, ja. to pa ima Franc Švarc. Mrk, pa črni. kaj boš zbudil ti starega, ali kaj boš, kaj bo zdaj Zaspal, tu? gospod, Stari! Ja, kaj je? Gospod sem Franc kraj. Švarc, ja, na cestah, vreme, mislim promet. Pusti me, ja. Ja. Ne vreme, Kdo ima promet je. vreme? Ne, Gospa je promet, imela promet, vreme. pardon. Promet. Ja. Ja. To ni nič, kako je zdaj zrihtano. Včasih so vseh strani vozili, pa en ni slovensko govoril. A dobro, pičko materno, dobro, kaj bomo se mi organizirali? Pa kaj je? Pip. Pa kaj pip, kaj bomo se mi organizirali? Pa ti, stara nas zna vreme, stari. Kaj je Borut s tabo? Moram reči, ja, pa da kaj je malo Borut s tabo, ti si neorganizirano zato gleda. tam starega. Ja, pa nisem, če je gospod zaspal. Ja, se ga povej mu, moram kam naj rukati. gleda, no, kaj boš kaj naredil. V monitor, mu vse piše. Ja, ne, jaz to ne vidim. Ja, verjamem, ja. Pa dajmo dvigni do te črke. Na koliko imaš črke? Na 12. Da stolbu daj, če viš, da je slep. Ko kurac. Pip. Pip, ja. Kak je slep, Tako. kak pa ne drugače rečem, kak je slep. Vredi je. Kak ne rečem, no povej mi zdaj, kak ne rečem. Ne rečem, da slabo vidi, kot ne slabo vidi. Kot krt. Ja, Ne? kaj kot krt? Slep kot krt. Kot krt vidiš 60 font, to ni kot kurac, če ne vidiš 100. Pa, to je ne, pa kaj?